Ngi pidang sambai pi baro sasisian pat chakanika channel kejongi bad hakanika video ngin pai ikanika post kebarang syarat thamai po Meghalaya. Shabang ingin sedang ikanika video sungguh subscribe ikanika channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do yuki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kani kadika Instagram account kejongi. Ya kani ko post lapalat daka ICAR umyam Meghalaya mentau benai arajar apuar. Kakerteng juga ni ko post kede young professional tu. Kelas date lene ka tarik bakado apila ban submit yaki applications kejongpi kede ulai poi tarik benai Januari arajar apuar. Ya kani ko post young professional kabalait kawai ka salary lene ka tulap kede lepusan hajar hakshi benai. Ke age limit lene ka kerta ka bahi ado kede sapusan senam mat kandan relaxation yaki schedule class lene schedule tribe lene ada backward classes ke educational qualification kolom kumne pelari ban pendap ya ka post graduation haki social sciences kumki agricultural statistics lene agricultural economics lene agricultural extension lene extension ken kam I preference bhai tigba don ya ka doctoral degree badru ka knowledge haka analytical but writing skills. Ya kan ka post kin sa panlong ya ka interview link baka online mode. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply kan ka post pihak ban pa ya ka application ke jongpi badru ki scan copy jongki original documents syakani ka email ID hudssicarneh2018 shwalani haka laipoi tarik benai Januari arajar apuar. Ka official notification lani ka notice ke belak palai hi dakani ka ICAR ngal ai po description jokan ko video tis ngpa download bat puli ya ka shoba pin apply kan ko post krang ba pin tip shushu spang wiki details.